Kardong pini news fast karbiang long abirta kithanjia bang nilisa misong jalining lengpi non berta thepi arjuitha Hemprik la pen khaya pharman pen apran ke damvek atuma phan council pen lak phopho adangka PG pu CM alam chak nitum longdun de pu lang mili hawar kisun ke povek atung ningpung chepaklang Tarabasa pen torte langso adak kachiling atowar patang pipi abuthak chupudun chek ajok contractor ke therpu alam ke klang Bokajan angkang langboy along inut arta ki jumhek aur supia phan CRPF asai ki cholang remdet Rong mongwe along ta por phai hinia por pen hi thi kang kir dun koson si rengdun unpu mapu jojor cholang atum kaningri non bertang tonten arjusinang Tim Karbianglong ke ja CM tuliram ronghang ke damtang MLA kilik aprang along rat amai pi along hemprek la pen khaya pharman amen pen apran ke damnang atuma phan council pen inu dalong lak pho atangka PG pualam chak pini arni anta di phulang milia hawar kisung ke phodun vek atuma long dun delang la pen ki PG aphanta aning hang he pusi alang litum ningpung alam chepaklang po bangso di masalah pen karbi kacarmu hot thidulo asu pini arni anta itu mah hemarit mekeco lapan kisung sampai letum piniani laki thia tuman pantame pini kedam tang CM sartame laki thia tum phan kadove phan karbiang longarat phananta kithi tum phan lak pho piar lo pusi pustame niltum lang mili arat kisung ke podum ke pinian tame long elang ako laki thi dun vek vega hema sortame pini ladak keong dung to ladak dang kitong nulo long dun ek epin na Charchi malong tame CM sarta chichak lo la lang mili sar phan ke la pho tangka ke piwek po pu ala alang li lam chak do bon sitame nili tum ko ane lo han chu yor chot pen sitame nili tum che claim on lo tame na puta nang pipelang nang pipo puta CM pen lam chak do lo sitame nili tum hanon puanta la so poista nili tum hanang pipela na pate bokal ma to pusna pate bokal nili tum te ningkan kang thim helat iglot lo oke ningka lo dang nang pipo tong popo nang chai la pinenga ningkan lo bang lang hinang dun chi pu ja le nang du long ne lo pu ja lo le thi pu si ni por mati nang ke lang he ke le pe na ma se ler ki do ikok lo o so ke ji hang pik lo op pa nang enoi pu nang ke ni li bang patu jo lo he ke ni li ma sor bang ke bu jar bang igui lo nang ke Rajan kiling. Dukaan arta ho so chojan ke. Kaya la kichi o so bang ke kison kiling lo. Kison kiling ko matik lo. Asopo mili sopo lo. Ke ata bang ke at bosor mela. Inpur me surihini ra pho aningkan karbi dimasa angbong kachar wo hut kisung ke phodun atuma phan pura HAD department pen kuti ke batangka nang palelo setame bangso tangka nilitum longdun de lang mili ahawara long henlo bang krit rock atuma phan apran karmut cheng adimlo laso phisi charchim prisek along lo seta charchim prisek along bang plikebrai si abang phubang phi atuma phan council pen kerap pilo pusi CEM tuliram ronghang methang amata jailo gawe pin pen apran ke damna abang photuma phan lak photang kan PG pu kargano ton mas council pen tame latame ni ila bola pen pijir thailo pen long thailo bosi mai ko ke hai ni banang bachini lo lasi bangso puthak lamchak pichochera ahok pet akisung ke phowek atuma phan kerap ki pijia phansi tuning ripon athe alang litum kiduk kisung pen pini arni anta lohan chojor chot pensi hem isi chepang reng bomlang pen lasoron ke do cheng lake lang mili hello pini arni ke isi long ke thegiding atum cutting ne det alama bangke manghumi me alam binong lo hills area department pen HAD department pen kedam tang 2019 aningkan tarik ingkor ner kep mars atiklo lada Karbianglong district pharman aphan la kithi gijang atuma phan kerabi pu kapanong krol kep atangka nang lelo la krol kep atangka angbong pen piniarni ansame langmili ahin pen bangke sekai sitame longdun delang mondol atum SK atum lapen ke ARO officer tum same rong anang humrisi command masi kithi gijang mapu lahaya phainang en lo lapen alang litum approve hang lo lakado kawe approve ki hang peng pensi police verification lapen anpar me postmortem report
penan par tame next opkin certificate tananggi pusi DC office pen abang futin samela next opkin certificate tame claim pen submit lo lapen council long sila bang so file dolo lapen CM samela bang so file theklong lo lapen alang lihin pen tame lamchak pilo PG polam lakenili tum alang li phan personally ke chetong dam hut nang ke chak dun chot lo polam kali ke dam tang laposon si charchim mate prisek hawara long halada kichi atuma fan ka chikimo amai along same alang li rat angnus tame pachetak pon lapen chechak pon lo lapen nilitum ke long dun direct banajok ke damtang 2020 ningkan abang ke nilitum kado kabe lang mili rat an chetong dun si isi memorandum labang so file tame nilitum jomadam lo lapen alang li fan nilitum pohu pen tame archu tekang lo lapen chunungri tekang lo lapen alang li lamchak chipi lo pipo psi tame piniani an tame pipelang labang solong ki piperek inut bang hini kechok cedo laki council long a secretary Michael Timung alang lihin pen labang so atangka ki pipida dia phan laposan si kabor ido ke kam kedo pusinili tum kachini do kro ke patangkang bong pen charchi ma long bang klike pra hini tum phan pilopu labang solam arjudun long lapen laki news longan tame klang lo lapen kaprek hala state movement hot kithi ke jang dun tum hans tame pilopu sipu tame labang so tangka kipi kachong hu ason si mandet piniarnian ahok pet kisung dun atuma phana bangke rabresi pipesi kaprek atawar pen selang litum politically pen aning hangaling se alang litum kerap tame apason kipi thek panlong lo 12 number Phuluni constituency arlo Tarabasa pen tortilang so dak towar kasalam patang hoi pualam ki kiklang surihini ra inkoyaning kan sarkar pen towar salam pc tortilang so rat towar ki me chiling dunlong pu aning arong dak apor contractor Bir Singh Teron towar selampi patang pihoi pen rongarat aphan kether tekangta pado pusipu Kangbura kacethan alam nilitumaphan alang li Bir Singh Teron keplang amunit nitumaphan kanghon kajinso kalisi nilitum kiduk arat pu amat nanglang plotsi towar nang patang pihoi lapen rong amekar kacethan niliphan nang turlaplap ji pusi kether tekang lapen tortelang so arat non puta ki junlang ke mesen jundun long delang ASDC ahut pator phangcho ki pitekang ringwell la isivet si arat atum kijun lo lapen lang cheho si ahut pen ke kijun isivet ringwell ke dota pak edlo Congress BJP sarkar ke mesen kanghon ave puke klang daklo laso arong ning pokepra isi dolo puta jai Chupudun ke towar nang selam pipa menang ji pusi chuningri dun bonta Bir Singh Teron abang jakong cepaklang pen ke ther tekang pusi rongara ratum ning duk cepaklang Kangbura Dimapur ingti pen kacethan alam arjusinang contractor bang ke nang phana sabso ke ther khata do pusi pulula sik ana hokla tamane alam mang laso je ahut sila dalang li bang lo bang peni tum han nang pulo nang tum hako bena son si suli bom lobo palam le amasi ni dong hok lo sar suli bom ta menaun sonang litum सरकार पेन वारसाय नंग पिहु जों सिरंग तुम पामी चेट सन तेनी तुम ता हुबिधा पो पलाम सिनी लिचि पुदु न आमासी आलांग लिपु थुला नंग तुमले रंग सो चरालाम ले पिलुनि नंग खारजुरेत पो लाहायालाम ता दो आलांग लिबा आमासी अंग के नि लिबांग पुलो aman ke alang libang ke nang lam ning je piklo lahilam che thak dunu mati nili amasi alang libang polo nino mang turlap lap deji panda alang libang je dalo hok so lam mang thagalang lo ante laso phi penang le tumko pisalang le phane ko chingwai mane chingwai thekte da ni tumang ta me alang libang ta la son long ke alang inut ke koror poti mune mani tumang ta i alang libang phanta kiching kiya war sai da chelong le dalo South India system ang gunda son sigala acha ante nangle tomalong la analam pen pulo laso towar ke komentu ningkan sigi kleno la pen laso eman bang kon bagdulo laso eman bang ke ni dital an chini donde teme scheme ang centralism busi pulo sita me hok per bang ke alang li bang ekdom ke ther ke hab son si mane nang klem rong lo dak bang la mkan gones teron sin oh la son i acha la sin ke laso pen nang phan ko pipilo na okay nang ther ke la son he nang tur lab lab daji purote nang ther lo mate alam mangke sini tame la masi alang inut ke plang phi mane ta dudu joile he to mamar namle pangsai nang busi man dudu joile ni harong la tarabasa rong harong pen la dakni litu me hema hong sutayan tera soteng bentang betelo ke de claim kli ante komala contractor ke bang puke gones pu amen binong Bir Singh Teron de la nane tum local amunin ma bahira amunin la ke dak tarabasa local amunit Phuloni pen Arun Pro News Fast Karbi Anglong Pirthiadang pikat thang plup lapen kaphere meme COVID-19 akeso munit ang bong juparni kachiu na phai nang bat bom ang thek long ponsi puthot Assam State
সুপ্রিম কোর্ট পেন কাপাঠিক পন আর নিটিলি পরফাইহিনি আপর পেন কুলাত হিথি হাই হুই কাপাং হাব আলাম তয়ে টেং পেন ওয়েস্ট কার্বি আংলং আংকাং পিয়ালং পুস্তামি কাং হাবদুন Bangso keso aklimang parpen cenglok anutin abang phubang phiatum pusitami COVID-19 akeso kaphiri mimi pen kaching rai mate kachepajok et pen mina okran kemisenje phanpura West Karbi Anglong dongkamukam rong supialong pusitami do anakulat ing habdun adun thu public transport highway pusitami sarkar pen aron kapathik pon phan phokep Aphai ansi chethapon long chot jipu alam toy teng pensi West Karbi Anglong public bus doan phan phokep amunet aphai si kachethap thekpon long dongkam kampen komol kathar news fast Karbi Anglong Kedamtang aru niphai isiarni ajopor Bokajan police station angkang langboy budhia rongalong inut CRPF asai khiabang inut college along kacharli bom arta kangduk au supiaphan cholangrem det pusi akoi pipon Arunachal Pradesh along cyclem bom CRPF asai khi Ilia Banda methang kachina mia garialong labangso huni kipho arlo sopen pen bang piaphan pajoi ponlo lapen ajo nang kachirui thua hutsi rongadung kedo aramalong ponbor idetsi cholangrem det arlo sopaya potum ke therak mimi na pumathasi Majoka phanta pachini hai hedet sitami ki phobek au supiabang methang si phone pen kapachini ajok Bokajan police station officer in charge Dimbeshwar Thakuria ke Japon police abitung atum adim akrong an palidunsi Ilia Banda phan nepcheklu lapen IPC 376/2021/U/S 76 ateng case dok ponsi katarlip asai dengbon সেইদিনাখন শনিবাৰ আছিলে তাৰপিছত কাষৰ খুৰা এজন সেইজনৰ গাড়ীতে গৈছিলোঁ মাহঁতে পঠাইছিলে ফুৰিবলৈ বৰপথাৰ তাৰপিছত যাওঁতে আমি পাঁচজনী গৈছিলোঁ ছোৱালী বোৱাৰী মানুহ এজনী আৰু চাৰিজনী ছোৱালী আৰু ড্ৰাইভাৰটো আৰু সেই মানুহজন খুৰাজন তাৰপিছত যাওঁতে আমি চাৰিজনী পিছত বহিছিলোঁ আৰু খুৰাজনো পিছত বহিছিলে তেনেকৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত আহিব সময়ত সেই বোৱাৰীজনী তাত ঘৰত থৈ আহিলে বৰপথাৰত তাৰপিছত অহা সময়ত মোক অপব্যৱহাৰ কৰিছে গাড়ীটো তাৰপিছত আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰ ৰাস্তাত ৰখাই পেলাই ৰেপ কৰিছে ইলিয়া বান্দা কি কৰে CRPF চাকৰি কৰে কিবা খুৱাই নিছিলে নেকি সিহঁতে নিজে বিয়েৰ খাই আছিলে তোমাকো খুৱাইছিলে নেকি মোক নাই খোৱা মোক খাবি নেকি কৈছিলে আৰু পইচাৰ লোভ দেখুৱাইছিলে কাকো নকবি মই পইচা দিম যিমান লাগে সিমান দিম কাকো নকবি খালি এনেকৈ কৈছিলে কেতিয়া কৰিছিলে শনিবাৰে ৰাতি Bokajan pen Bisnu Lekthi News Fast Karbi Anglong Pirthia dangalong chethang thlup coronavirus non puthot ongdung arada tuma phan ki un keru ki ong pen apran ke dam kanglum pura non puthot sarkar pen porphai hinia por pen det piadang lockdown padoponang popura kapang dak pon atengsi pini pen kangkir ponsi pangcheng pon sarkar pen aron kipia tengsi pini 17 nong socheng dhenta ki parlo pon rongmongwe alongta hithi irui pen kangni pon a hithi ta inkir pon pado bangso kangkir hot nili tum pherang ke aphan chojor cholang atum nangache thandun atengke nili tum porphai kresia porpensi hithi kangni chojor kachulang pon porphai hinia porlote inkir pon nang koke kupuson lo maniri tum kereng pumapusi ningri dun lapen sarkar phan kachuningri ke arnikang sam porphai free apor penle lockdown hot pon asonte mesenji puta chojor cholang arara tum pen chuningri dun আমি আহাটো তো 10 বাজে আহিছে আহা কারণে তো আৰু ইমান 2-3 ঘন্টা দোকান খুলিতো নহয় সরকার তো বন্ধটো সময় 4 বাজে মান দিব লাগিছিলে 4 বাজে মান মানে এলে তু অলপ ভাল হ'ব সরকারে অনুৰোধ কৰিছে কিছুমান তো 11টা বজাত আহিছে আহি পেলাই তো 2টা বজাতে বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে 4টা বজাত কৰি দিলে ভাল আছিলে 4টা বজা ন ইয়াৰ ন আহে বন্ধ কৰিছে নাই এনে আমি সরকারের ইচ্ছা মতে আমি বন্ধ কৰি বিশ্বাস তো টিভিত চাইছে আৰু তেনেকা তো দেখিছে আৰু বেমাৰ কেনে আৰু হয় বেমাৰটো দেখিছে টিভিত হৈছে বুলি আৰু এনে তো আমাৰ গাঁৱত তো এনেকা হোৱা নাই আমালোকে 10টাত আহিছোঁ এতিয়া মানে 2টা বাজিছে তাতে সামৰিছোঁ অলপ অসুবিধা হৈছে
যদি অলপ বেছি সময় দিয়ে তেতিয়া ভাল হয় আপুনি ইচ্ছামতে বন্ধ কৰিছে নে নে মই 2 বাজি শুনিছোঁ সেইকাৰণে বন্ধ কৰিছোঁ 2টা বজাত বন্ধ হ'ব লাগে মানে পুলিচ দম দিয়াৰ কাৰণেহে আপুনি বন্ধ কৰিছে নে আপুনি ইচ্ছামতে বন্ধ কৰিছোঁ আমাৰটোতো আছে সংবাদ পত্ৰত পায়ে আছোঁ চৰকাৰৰ কাৰণে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে চৰকাৰ মানে কি এতিয়া এই লকডাউনৰ তলা ব্যৱস্থা বন্ধ ব্যৱস্থা কৰিছেই গতিকে সেইটোৱে লাষ্ট উপায় বুলি ময়ো সমৰ্থন দিছোঁ আৰু চৰকাৰে কৈছোঁ 2টা বজাত বন্ধ কৰিব লাগে প্ৰশাসনে এতিয়া আমি যে আহিছোঁ 10:30 এতিয়া 2টা বজাত বন্ধ কৰিলে আমি কি হ'ব গাড়ী ভাড়া নোলায় আমাৰ 4টা বজাত আহিলে ভাল 4টা বজাত বন্ধ কৰিব লাগে আমাৰ মুখে লকডাউন হৈ আছে 2 বজাৰ পৰা চৰকাৰৰ মতে ন এইটো কৰোনা ভাইৰাছ আছে আপুনি বিশ্বাস কৰিছে নিউজ ফাষ্ট কাৰ্বি আংলং Nomati constituency ke parlo okereng je tortok bi arong risu nimso aterang pen patir pipon si karlitang sumila ronghang piaphan kachikimo asai dengpon laso kachikimo pon along je tortok bi arong risu nimso aterang amai phu khorsing terang kongchun bang waisong be lapen bisnu singnar pen chenglok bang thongkep so se risu nimso atum chetong dunsi v1 justice no rest pu hang taram pon si karlitang sumila ronghang piaphan kachikimo pon amilur kai pon bangelo jen dak nitung justice bang long vek nang po la nitung je tok bi arong pen lo okreng area si no pen no chesong thip ning la pen karbiran dhorom chi pupin khai chi pupin pen tung chesong thip ning angtang ke do karbi tung tai dhana support dun lo la si na chesong thip nang pula so alam the bang ki si la pen pen dak ke bang choro lo bong tung ni atung so na choro lo la pen si chesong thip ning sang se sang long justice long letik sang nang nei li tung la pen nayan moni bor thakor kipu pana tengke alangli phanke alangli tumla nayan moni bor thakor tengke apran enmang le pasi kipu lasi nang le tumpila lahai ke latungge ba ami tha akhe hijane posila tumang ke lasun pangdak polo istame nili request alam the isi do la nirbha case long isi lawyer atung appoint do atung non bang hang edlo la siala karbin autonomy masun sibila so lawyer han sila tung unte ban technique athemene lahan lewan lobule tung justice long wek mun hok pin la pen okereng pen dorsing terang news fast karbi anglong Pinya bertal ang si pajud iglok domi thakme kardom